Anyang laki din! Nay, kunak manuda kayo ti mga ramid itibot ti barangay Tayaw, Elmer Lakay. Da kami ba't gagpaiso, bakit? Apay nga raw nga aging gaita. Katawan pa'y ti makitak abot ti barangay Tayo iti munisipyo. Barangay Tayo laeng ti awan pa'y but na. Ado nga raw, di pa ka kumikumak bakit? Jakon masangod ay taabot. Anya laki din. Nakababain mo't ano ti barangay nga idadaulwam ti awan but na inton piyesta. Di ka di madanagan bakit? Kasaritak tao nagiti iskay. Ta isuda pa'y lang ti mga ramay. Na, dagiti iskay pa'y laeng matibaon mau. Wala. Tano mga baktibos nga ramidan da, di uray kukwada ti premyaw. Ay kat ibagam nga rod adagos kadakwada tapno adda marugyan da. Manu nga aldaw laengaon kat mangrugin ti piyesta, lakay. Pinayabandak ka numot, Kapitan. Wine, tada ti paramid kaw ka na kayaw, iskay. Anya day ta, Kapitan? Da kayo pa'y man ti mga ramid iti bus ti barangay tayaw. Kunaklaki din na narugyan yon, Kapitan. Ay, saan mi amasangaw? Ambumbag, adaw ti pakakumikuman me. Iso ano mabalain kada kayo kuman. Ay, di kay matanakan. No mga baktibus yaw, ay di kukwayo ti premyaw. O sige, Kap. Kasaritak to dagiti padak nga iski official. No anya ti makunada. I-message mo ida, tarugyan yaw, tagaramid itamat lang. Manulang aldawon kita'y mangrugin ti fiesta. Uwan, Kap. Ariglado. Iparpartak yaw, tanay, nakababain, no tilaang barangay tayaw, ti awan bus na. No kasta, ipasa ni Kapitan ti trabaho da, kada tayo iske. Uwan. Apay ngay, Uwan ata busy da ka no. dagiti kagawad na ngay. Agpapada da ka no busy. Isa ada tayon ti mga ramin. Adda premyo ti mga habak, saan ka de? Uwan. Kiti ko na ni Kapitan. No mga abak ti bot tayo. Kukuha tayo ti kwarta. Mayat ang arod no kasta. Adda gunggo na tayo. Uwan nga rod. Iso na lang ta. Manulang nga aldawen. Kit mangrugin ti fiesta. Masapol arugyan tayo adagos. Mabalinday ta iske. Aramiden tayo ti kabalan tayo, tapno malpas adagos. Pasensya kayo, nanang. Saan pa'y matuloy ti outing nga plano tayo? Apay nga ni anak ko. At dati aramidan mi, nanang. Anya manaon. Da kami ti mga ramid iti bot ti barangay tayo. Anya, kunak man no trabaho na kapitan dayta. Uwan, nanang. Iso ti naka-assign. Ngam busy-busy da ka no. Iso da kami timbaon da. Sulit mo kidi Tanong mga abak ti bot. Kukwami ka no ti premyo. Naladaw mo't una yun dayta. Iso arugyan mi adagos inton madamdama. Ta iso pa'y ti malpas, nanang. Ay, kunak lakit di ano makapag-outing tayo matan. Di kay madanagan, nanang. Tanong malpas ter aramiden may. Ituloy tayo ti plano tayo. Mala, wana na nako. Anya ngay nga ron ti maramida kat responsibilidad yung matlaang dayta. Kinasarita da kayo ka din nila kay ko, Benay. Uwan, Kapitana. Narugyan yung arudan ti bawt. Uwan, madam. Nalpasin na dyan itong bigat. Nagpartak kayo mutan. Kapilitan na. Tapno may sambot, ma'am. Ti ko na nila kay ko kat kukwayo ka no ti premyaw no mga baktibot nga ramidan yaw. Iso ka day timbaga na kan ka. Uwan, Kapitana. Barang mga baka. Lalaingan nyo lata. Nila kay tumang amin. Di dagayam maaramid ti responsibilidad da. Ngam naladaw mga imbaga na katakayaw. Dayta nga rod, madam. Ninsapsapan ako, ma. Diyan ko matimayat adisinyo ti bot tayo.
Ang aramidin nyo lat na ti kabailan niyaw. Anyat amu yung ay, amangan no ti aramidin yun to ti kapintasan. Kumusta nga itibot tayo, Benay? Narugyanan, kapitan. Kano amalpas? Itamot lang daw, kapitan. Ay kinasaya at nga ron ano kasta. Ay nakababain kinimayaw no datayo lang ti awan but na. Di ka madanagan, kapitan. Masigurado ka may sambot. Ay da kayo nga ron ti makaamo dita. Mala, agpakada akaw, tadapay napatag alakad ka. Ay, uwin, kapitan. Agan-anad kayo. Nakaumay kayo mo, ma'am. Kaya't ko la makita tibot nga aramidin niyaw. Nalpas mo't gaya man. Ay, uwin, madam. Kalkalpas milaang. Mayat mo't di disenyo na. Ha? Mayat ka day, ma'am. Wen, saan amadlaw aras? Agyaman aklaonay ta mapresaryo, madam. Asino nga'y ti kadwam anagaramay. Nagitipadak nga iski, madam. Congrats kada kayo. Mayat. Uray raskat mayat lat tatibot nga naramid yaw para iti barangay tayaw. Dimagasak ijay munisipyo itay lakay. Nalpas mo't gaya man tibot tayaw. Aya, Wun, mapan mo kitaan good job mo kadagiti SK officials. ay rumbang lang nga ramidin dati ka ba Ulanda? Rumbang nalaang mo't ang agyaman ka kadakwada, ta isuda mo tinagaramid iti responsibilidad yaw kadagiti kagawad mo. Responsibilidad damat lang dayta. Wun angam da kayo nga road tinaka-assign na imbag kumaa no timulong kayo kadakwada angam saan mo. Uray merienda laeng kuma no isot intulong yaw. Ay nalpasan bakit? Inton sumarunong amen, tutukam dagiti responsibilidad mo, tapno saan aras amen. Ay italang dayta, tabisi da tao, bakit? Madanagan aklaonay, Benay. Anya mo ti pagdanagam ngay. Panagkunam ka di kat mga baktibot tayo. Siguro. Nakit kita dagiti buti daddo mga barangay kat nagmamayat sika. Mayat matibot ngay naramid tayo Maapresyar to pa ni madam. Pudno? Uwin, may itay. Naimbag man ta ma-appreciate na oray simple lang. Simple lang, ngam adadating na. Inton bigatan ti judging, kan announcement of winners. Ano san tayo mo Ryan? Barang mga bak. Di adanton ti gunggo na tayo. Mariela. Adamot kayam consolation prize ti bout ngay naramid yo bay ni anak ka. Adamag kid niya nanang. Sayang lang, tasang nga iso ti first place. Okay laang dayta. Tinapatag kat ada kasukat ti bannog yaw, anagaramid. Ada nga minan ti kunan ni kapitan. Kukwayo ti premiyaw saan ka day? Uwin nanang. Iso timbaga ni kapitan. Sakbay arinugyan mi ti nagaramid. Di adan to ti Gismel a pagbibingayan yaw. Ay, uwin ananang. Iso pa akasukat ti bannog, kan sakripisyo mi mata. Ay wana, narigat nga ta ti rush. Ay, podnula unay nanang. Naimbag ko na ayaw, nailipas mo mulaan. Kat, kano ngay amaalayo ti premyo yaw. Itada itamot laang. Saan nanang? Mauray, tadapay proseso na dayay. Iso nga urayin may. Magkaw kat agda ti maala ti barangay a consolation prize para itibot nga inaramid dagiti iskay lakay. Damait, 10K. O di addaten kay a pagbibingayan dagiti nangaramid ay kumayat Isupay mo't dayta akasukat ti bannog kan sakripisyo da. Uwan ala.
Itimplaan ng mankid di iti kapibakad. Mangirwar ka ba't lang iti tinapay tag merienda akman. Kunak nunangan kayo, ijay. Nangan kami nga mabisinak manain. Mabit lang nga raw ta itimplaan ka iti kapay. Anya ti masapul mo, Ben, eh. Kasapulan mo ti Weaver, kapitan. Para itay. Para iti premyo ti vote tayo. Ti kunada iti munisipyo. Kit di mi maala dayjay no awan ti permanyo. Na inagan gamin kada kayo dayjay, kapitan. Ay, pagpanunutak pa'y. Pagpanunutan? Apay ngay, kapitan? Nagbaliw ti kapanunutak. At dati napatag ang nakaiplan 1 na dayjay a kwarta. Ti kunayo iti damo kit. No adda ti premyo. Kukwa dagiti nagsakripisyo anang arami di ti vote. Nagbaliw nga raw ti kapanunutak. Kapitan. Awan mo't gayam. Napanak iti barangay hall itay. Kit awan tinted da kapitan nakasuratan adda tayo ti mangalay ti premyo. Madipay ki di tikita da sekretary kan treasurer kanya kitay. Hindi mo namaan day ta premyo, Bini. Taapay mo. Nakita ka na pa ni Kapitan iti munisipyo iti agsama. Ha? Sigurado ak ati consolation prize tayo ti ginagara na dayjay. Apay ngay. Naglawag mat. Kupitan naman ang day ta premyo. Sigurado nga agdiritso man iti bulsada. Ay, saan mo't akasta ti saritaan ah? Anya nga ro ti aramidon tayo. No kwarta ti saritaan. Bida talaga da kita. Dayta ibulsada ti amuda mag. Ay, makapadismaya launay day ta, kapitan. Kapitan kupit maggayam. Para 10,000 lang nga premyo. Kupitan na pa eh. Nyalaki din. Kumusta ngay anak ko? Naalayo ti premyo ya. Awan ti maalamin, nanang. Nay, apay ngay. Inala mo kami ni kapitanin, nanang. Anya, kunak man no ti saritaan, kat no asino ti nagsakripisyo para iti dayjay about, kat iso ti mangala iti premyaw. Nagbaliw ka no ti kapanunutan ni kapitan, nanang. Anya, Kasta mo dagiti tattao. Basta kwarta ti saritaan. Di dagpaabak. Adda ka no ti napatag na kaiplanuan ti kwarta. Jackpot yan, nanang. Sigurado nga ibulsa naman na. ay dadaulan na ti dignidad na para laang iti 10,000. Jack mo, nanyamot ti adda iti kapanunutan da ita kapitan, nanang. Narigat ti agsasaw. Si kamot gayam ti lumabas pinan. Adda ka di ibagayo, manang. Adala kayat ko ang maamuan. Anya dayta. Pudno ka day. Ani kapitan tinangala iti consolation prize ti bout nga inaramid dagiti iskay. Anya, ay diya ka mo ah. Ti amukit ko kwa dagiti iskay day diya akwarta. Inala ka no, matan ni kapitan. Ay, apay ngay. So matimbagan ni Benny kanyak. Ay saan amabalinti kasta ah. Una yun day tanga Elmer. No anya ti saritaan. Iso kumati matungpal. Nagbaliw nga raw, di ka panunutan na. Bala, bay amanang. Kasaritak to day taatao, inton malaw. Agtugaw ka man, tag sarita ta itinalapat, Elmer. Ay pangaasim ta din naksermunan. Napudot pa lang ti ulok nga aging kaita. Apay, anyat na pasamak. Ay, marurudak ka da eskay. Apay asika ti marurod kadakwada. Kat si kamet ti di na ammo ti agtungpal iti saritaan. Awan ti ambom. Iso ano mabalin lang, ha? Agtal na ka. Ammo ka! Sika tinangala iti kwarta para kumakadagiti iskay. Anya? Ha? Di ka man agin didi ammo dita. Apay nga inalam ti kwarta nga inkarim kadakwada. Nagbaliw nga raw ti kapanunutak.
Ada na patag, anak kaiplanwan na day ja kwarta. At dati napatag anak kaiplanwan ti kwarta, wano kayat mula nga ibulsa, iso akasta. Ay, saan anasaya ti kasta nga inaramid mo? Madismaya dagiti iskay no kastalaan. Amumot nga isuda ti nagsakripisyo para iti day taabot. Tal na ka man. No kastalaan, awaneng, sigurado ang maabak kantaw inton umay nga eleksyon. Day takupitam lang ti amumag. Limabasak di tatirsina itay, kat sikat ipagsasaritaan da. Ten kay kanula ang ti balor ti dignidad mo. Amo ka. Kapitan Kupay, kunadapay kan ka. Ay kahusto na. Isublik nga ruda ang ti Ismail. Ay kat isublime itamo laang. Itad mo kadagitis kay. Wan, inton madamdama mga anak pa'y mo ta. Anya kalaki di mo tan. Ay, huston di sermon, pangasim. Inoray mo pa'y laang amadadaal tinagan mo para laang iti 10,000. Pang-asim man tabaliwam day tang aramid mo. Kapitan ka pa'y mag. Sika kumati agbalin a role model dito'y lugar tayaw. Ay, anya laki day. Ay, di mo dadaulan ti reputasyon mo para lang iti kwarta. Laglagi pa ang mati kwarta, kit nalaka ang mabirukan, no nagagit ka laki day. Ngam ti dignidad mo no nadadal, saanan ang nalaka ang may sumblipay. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Ngumsakbay na kakabsat, hintayo man pa'y kablaawan, tinaragsak a panagkasangay ni Ma'am Jose Lacasandili Biray, di tanay Toronto, Canada. Naragsak a panagkasangay mo, Ma'am Jose Lacasandili Biray. Happy birthday king ka, Ma'am Jose. More birthdays to come, Ma'am. Kasta mo tayo nakablawan tayo, tinaragsak ka panagdengdengag, dagiti kakabsat na. Da Ma'am Mary Ann, Sir Roney, Sir Larry, Sir Eric, Sir Alan, ken ni Ma'am Sheila. Ken kastamot tayo, nakablawan tayo. Da tatang ken nanang da, di tanay Baritaw Tagudin Ilocosur, da Sir Leoncio Lacasandilay, ken ni Ma'am Maria Katbagan Lacasandilay. Naragsak ka panagdengdengagyaw, di tatagudain Ilocosur. Kastamot tayo ken ni Sir Edwin Calagaw, kumsa, ken ti ingutin na ani Mary Ann Calagaw, di tanay Chicago, USA. Naragsak a panagdengdengagyo dita, kakabsat. Anya laki day. Anya laki day. Nasayata dakan lakay. Ay, pulos nga awan na aramid ko dito'y balay itinagmalmalam. Ha? Diyang imbabad ko'y diyay banyo alaba ako ma. Sana kung anak alaba ta nagmalmalam at nagmangmangit ni baby. Gasta ka de. Kat anya nga ron. Alag ka, agkapi ka pa lang bakit? Kalpasan na, siya akong daglaba. Ha? Sigurado ka? Uy, bakit nyalaki di dati. Sa anak mo una na banlong trabaho ita. Siya akong taglaba. O sige. No mabalain. Saan ka pa'y kumaamabalain mo lang aglaba? Ta 2 bulan pa lang tinapalabas. Manipod na ganak ka. Wan nga rod lakay. Sapay naglamiis ti danom. So nga awirim latan ti anak tabakay. Siya akong di makam mo aglaba. Wow. Una yan akin nasadot ti asawam si Kamariaw. Ah, nanang.
Agasem banday ta. Nabambanog ka naggapo iti trabaho. Gamsi ka pay laeng ti aglaba iti murengyaw. Nanang, saan mo't akin ang sadot ni Berley? Iso saan ang nakalaba? Saan ang nakalaba? Gaputan na riri ni Bebe. Oho, ti kunamkit day, feeling prinsesa ti asawam. Agasem man, nagmalmalem daan nagkulkulaw ng ija kwartuyo itay. Nanang, Nagsadot ti asawam Mariaw. No apay mo't nga mina nga isupay laeng ti inkasarbaw. Idintaw ta adumot ti mabalin mo nga armen iday. dinanang mo't pasit aba nagday ti panaglaban, nanang. Kung saan nga iso ka na kami nga gasawa, ti saan na pa naglaba? Taamok mo't ang nariri ti anak may. Agsangit nyo di suna. Anya? Kun may isa, ayos lang kanya. Asyak ti aglaba tanay. Wala nga bulan ti napalabas. Maripod naganak ni bakit ko. Numabalain kat saan pa'y ko mga agigem iti nalamis. Ay, adula amin day ta. Ti kunamkit day, sadot ti asawam. Nay kamang asadot. No ti pa nagkunati inam kat saan ko anang ngagdagiti impagbaganakan ka. Nagbidot. Ah, Una yan, ibaga na asadutak. Makita namat ngaw awir ko ni baby ang nagmalmalam. Diyos mio marimar. Tauray pa'y makita na nga igam ko ni baby ang mapanagsiar. Katawan pa'y tibaga na asublatan na biit. anya. Nasing patak Mario. Saan kumamata kasta? Ay, malala na. Di ka matalagan bakit. Kasaritak to ni nanang. Mabalintamat ngamin ti lumasin iti pagyanan. Day tang arudgat bakit. Mabalin, Mike. Adamot ni into day tatang adaga para kanyak. Mabalinta pagpatakdiran niti uri basi takalapaw. Lumasin to langan. Gumno aramidon ta day ta. Ako ng kaduan ni nanang dito balay. Pampanunutak day talakay. Kan masyanak kan kuana no bilang laeng. Nang runak at bakutan. Kastamat nga ti aramid na. Manakibiyang matunay. Nalalala. Bayam laton bakit. Saan mo latan niya kaskaso? Ipagpagapom latakan niya ako nga asawam. Naimbag man taman anong samtikas di a klase ti katugangan, Mari. Anya kay nga rod, Mari. Narigat mo't no song batak ngamin. Iso abaybay aklatan Baybay ak asumanao. Nagsingpot ka matan. No siyak siguro day taay sinong bata kon. Awan turid ko amang sungbat, Mari. Nang runa kat katuganga kat nga rod. Ngam nalabas mo ti aramiden na kan ka. Anya lakit din. Makaamumatan No saan na amaamiris asaan anasaya at yan aramiden na. Ibagam iti asawam, tabagbagaan na mo ti inana. Saan kumaakas tayo, trato na kan ka? Ibagbagak akanayon, Mare. Kanayon na matabagbagaan. Awan latamat. Kasjay latta ti ugali na. Awan matan tinamnama na nga agbalbaliw kat bakutan. Ay namare, nung siyaktisik ka, nasay-sayada lumasin kayo ti pagyanan kinilakay mo. Ha? Ano samkit din katugang makasken kwa na? Anya lakit di mo tan? Kaya't kumanti lumasin, Mare. Tamok mat aday ta ti numero 1 a pagsayaatan ti agasawa. Ti lumasin iti pagyanan. Ngam pampanunutak mat lang amin. No lumasin kami, asino lang ang ti kadwa ti katuganga ki Jebalay. Amumat ngagmaymay sa nga anak ti asawa. Hay, panunutan ti katugangam. Ngam saan nakamata panunutan, numasair ti rikinam, wano saan, itar-aramidin na. Diyos mio marimar. Ay, Lumasin kayo kitin mare. Saan asika ti kanayon nga agad adjust para ken kuana?
Amom dagiti katuganga makasken ko na. Isuda tirumbang nga ikan inteleksyon. Addan to latta, Mare. Saan pa'y siguro nga ita? Basta, addan to. Ay naapaw, numabalin la ko maasukatan ti manugang. Sino katakaw na dya manugang kau kunak tumay? Si kakit di mo't minda. Kano nagsingpot mo't ti manugang mau. Ahaw, anya nagsingpa nga ibagbagam. Kano napaklan ang nagalas ti ugali na. Anya, Nagalas ti ugali na kunak tumay. Nagalas lang nga ruden ti ugali na. Nagsadot pa'y ti awanan bain. ha? Kanayon na nga irason ti anak na anariri ka na o, isuasaan ang makagaraw. Nga muray man nakaturog ti anak na, wa maararamiden na. Talaga akin na sadot na lang. Ay kit kasaritam ti manugang mau. Saan ko maakasta? Oho, makasarita ya dayjay. Urayan niya siguro ti may bagaken kwa na, saan na mabaliwan ti kinasadot na. Gumatangak man iti sabon na powder, tata. Ha? Ay kituan Apay, aglaba ka, balasang kaw. Wen man, tata. Mayat nga minti init na. Iso ang mayat ti aglaba ita. Ay wain, aglaba ka. Ano sam? Tapno saan nakaamapan is-istoryaan ni katugangam iti kaaruba ang nagsadot ka. Anya? Pudno ti imbagak balasang kaw. Saan lang adito tinapan na nangis istoryaan ken ka? Ano dita? Anya lakit din aya. Una yan ti ina ti asawak. Talaga adakas ti panagkita na kanya. Kasta talaga ti maikamang balasang kaw. Masapul ti atidug nga anos iti pakaikamangan. Ay naku, uray kasano ti kinaanos, tata. Ngam adalat tamot pagpatinggaan na. Nang runa no abusado mat. Ay wala. Iso ati kasayaatan nga aramidon yung agasawa. Lumasin kayo langan iti pagyanan. Tapno nataltal na ti panunot yaw. Pangasim lakay. Lumasin tayo kuman iti pagyanan. Ah, No saan mo akayat? Agawid kami langan ni lugar mi. Kadwak ti anak na. Da kayon itinam ti mabati ditoy. saan? Saan mo aramidon tayo bakit? Ikarik, aramidok ti amin tapno makalasin tayo iti kabita na panawin. Anya? Ikanak lang ito uray 5 bulan. Tapno maiparamid ko ti pagyanan tayo. O sige. Mayatak iti day talakay. Uray simple lang ang apagyanan. Lakit di ta makalasin tayon. Awanan. Jakon maanusan ti panagsasautinam. Jay asik ken kwa na. Kat nasukatan iti suron. Ah, Anya lakit din aya. Amin matan akaaruba. Kat idanon da kanya. Ti mapan na istoryaan ana sa dutak kano. Rason ko la kano ti anak ko. Tapno sa anak nga agtrabaho. anya. Masyanak lang kan kuha na ngagbati dito'y ngagmaymaysa. Ngam no isumat ti pagtalnaan ti panunot ko, ti panaglasin tayo. Aramida mo, Mario. Kahit mo sa wan, lumasin kayo na ti pagyanan, mare. Ay, huwan, Mari. Diyak maanusan ang ti katugangak. Nasayaday ta ngay baga mare. Mayatay ta. Lumasin kayo. Tapno marikna na tirik na tagmaymaysa. Una yan, tanapan na imbagbaga iti kaaruba nagsadutak ka no. Ay, apo, uray kibin-kibin ko ti anak ko. Aglutluto ak iti makan, tapno adda kanin na numabisin. Ngam kasjay pay laang tinapan na imbagbaga. Diyos miyo marimar ko nakmanin.
No siyak to ti madan iti katugangan ng skenkwana. Naku! Awan ti katugangan no siya. Patay abag tupay ti bangabangan na. Kunak tumayan. Anya? Ulos, sadyak manusan ti katugangan naman nakibiyang. Kan chismosa. Oh, ang lakit din. Nagbiit matan mare. Kasla ka ano lang itim parugiyo ti balayo. Ngam ni, dandanin amalpas. Ay, wala mare. Talaga nga impa apurami. Takayat ko talaga ti lumasin. Aywan Makapaibos mo ti anos ti kastoy. Agan anos latan iti katugangan naman nakibiyang. Amin matlangan kat pakibiyangan kan dilawan na. Nga uray saan mat akadidilaw abambanag. ano sa mare. Manulaangan abulan. Makaakar kayong mutan iti pagyanan. Saan abulan, mare? Lawas laangan. Dua lawas siguro. Malpasan ti balay mi. Oh, day taman gayam. Kitaag man, no awan na pulos ti masapul na kanyak ti ina ni Mario. Ay, nalabas nga agsasao, mare. Day tangarod mare. Iso abilibak unay kan ka. Gaputa inan ano samlata nga oray kas di ti ugali na. Uray adda amin kan kwa na ti san anasaya at nga ugali ti katugangan. No choice nga min, mare. Amo matan, agmay maysa nga anak na ni Mario. Iso ako nak, anusak aginggat kabalak. Ngam ita, ay na, saan ako na makaanos pa'y, mare? Talaga na ibusan ti anos ko. Nakasaritam ka din ti inam. May papan iti panagakar tayo into no may alawas lakay. Saan pa'y bakit? Ibagak pa'y langin kuhan ako ma. Ay ibagamon. Tapno awan ti makungkunana. Mala, di ka matanagan. Tasyak ti makaamoy ti dayta. No ti panaglasin tayo ti pagyanan kat adda pa'y laang ibagana. Ay jak amon. Ay, oray siyak pangarod bakit? Jakmat kanunungan tar aramidan na. Tasaan kit karod anasayaat. Hanggang mala, ano usap dalat na? Ibagbagakon. Nauma akon. Jakon maanusan. Iso akalpasan ti balay tayo. Uray saan tupay anay pables. Umakar tayon. Pangaasim. Makapaboryong mati na Mario. Anya, inton umay alawas, umakar kayon kunam Mariaw. Why nanang? Hay, jakman amukan ka Mariaw, talaga apas pasurot kay ti asawam. Ha? Amok ngay suti akin kapanunutan iti dayta. Umakar. Nanang, saan ko mamot akasta? Nagtungtungtungan mi daytang agasawa. Anya nga ron nga iti serbina jim paramid mi abalay no saan mi apagyanan. Kwa, kasano akon kay dito'y anak kaw. Agmay-may sa aklaan nga no bilang laang. Ay, daytang arod kat nanang. Sino laang ang ti agluto iti kanag, kan agtimpla iti kapek no iti bigbigat no panawan nak. Itangad data asawak ti balay. Isumat aglutluto iti kankanan nyo. Kankanan tayo. Isupet agtimpla iti kapeyo. Agipaburik iti dano mapagdigos nyo. Nalabas kayo mat ngamin kankwana. Anya? Awan ti kan kanununga kada kayo nanang. Taina kayo kan asawak mat ni Berley. Ngamkas makita kat nalabas mat ngamin dararamidan nyo kankwana. Ha? Itinasaya at nakada kayo. Pulos asaan nyo ang maapresyar. Mapanyo pa'y is-istoryan titi karuba anasadot. Kan nagalas ti ugali na. Oras sino manugang maumamot ananang. Kwa, ay, saan kay ko man nga umakar iti pagyanaan anak ko? Dito'y kayo latan. Ay nananang, aga pa kami lakit di tasawa. Nukas tati mapasamak.
Kasta tiimbaganakan ka. Ay, sana mabalin lakay. Ha? Numayat kay tiimbagana. Siya, saan? Umakar kami ijay iti anak ta. Taditoy ka. Saan mo da kasto tigat ko? Saan bakit? Anya aga po ang mabatak dito. Into na may lawas. Manang danak itagbunag iti usar tayo. Tapno mabibit ti panagbunag. Danag mo na yan. Malaki din. Awirik ni baby. Tay saganam dagiti rumbang ngay sagana. Ay, nako. Akamo dyan na. Nakaakar kayong tlaangan, mare. Ay, nahawan, mare. Kaasi na, kat natal namot ti panunot ko dito eh. Ay, wala ah. Awanan ti kabalay akatugangan aman nakibiyang iti amin na banag. Makaturog ka matan iti nasayaan. Katawanan di bang panunutam no iti rabii. Pudno day tamare. Ti para kada kami laangan a pamilya ti panunutek. Saan akas la idi adda kampay la ijay at ti ipasidak at talaga kenkwana ti kanayo na parikot ko. Ngamin, maminsan laang agbidutak. Kasla akon managbasol. Di mon panunutan day tamare. Tinapatag kita kat nakaakar kayon. Awanan di pagparparikot tam. Apay dagita kawas yun, nanang. Kan apay nagdakkel ti bagyo nga imay dito'y balay. Ikwa, anak ko. Pag-aasim ko ta umanugot ka adituya kun balayaw a makipagnaad. Anya? Kasta unay apan na kay kawak iti kawan mo ija balay. Pakawanan na kumakadagiti nararamid ko ken kasan anasayaat. Anya? Ay, kunaklakit din no nakaakar kami kat awanan ti sakit ti ulok. Ikarek nga agsingsing pita kun nakaong. Kan saan kan amapan ichismis iti kaaruba. Ikarek da ita. Napatag kagayam kanyak anak ko. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Pinanawan nyo lang a ruden. Ngam si Murot pelaang taunan ba'y nakatugangam. Ay, day tangarod mare. Kunaklakit din no takdaran nati sa una sa anak napatagkan kwa na. Kaskadaan niya pa'y dita. Anya langit din na bakit minda. Kalpasan ti amin. Umay matlagayam kan ka. Pagyamanan na. Gaputa iti kinaman nakibiyang na. At dapay laang nasayat apa nagpampanunot ko. Iso nga okay laang kanyak ngagyan dito'y balay. Ay, ikaw na, Mare. Ikaw na talaga. Nauma akon mare. Ngam awat maaramida. Anong saklatan? Tanya nga ikat bakutan. Anya lakit din. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Gumatangak man iti may 1 kilo nga asukar nana, ken 1/4 abara ako akape. Mabiit laang nardaw, alaag tigat-gatangam. Ay ken ko may 1 kilo akar ni ti baboy nana. Mala, mabiit laang. Kasta gumatang ka iti karnay, tapno adda ipasidam kadagiti putot mau. Ikaw anana. Oo, adto ti bayad na. Ayun gayam nardaw.
Inton umay alawasan ti panagawid ni baka mo anya. Ha? Aywan, nana. Ay, nasayaat nga ron do kasta. Agawid ang tapno iliwan naman dagiti anak yaw. Wen nga rod, nana. Manumet at awan asaan na nakadenden na dagiti anak me. Apay no agawid. Ang sublipay. Ay saanan, nana. Dito'y kanulatan nga agsapol, iti panggedan na. Asino nga ita kinlugan ti Arkilaan paray. Numapanyusukunan ni Bakat Mau, iya Manila. Dahita nga ro ti parikot ko, pare. Awan pa'y nakasaritak. Amangan kidimat no dam among pare. Nibayaw ko na paray. Ha? Sino abayaw mo, pare? Ni Nestor. Ha? Aywan gaya man niya. Addavan nga iman maneho na. Ay, kasaritam tuman, numano ti Arkila aging ga Manila, pare. Ay, una paray. Damag kiti mapangkwalain na di balayda inton malam. Kasaritak tuma paray. Oh, agyaman ak pare ah. Nonyat ibaga na. I-chat mo latan kanyak iti messenger. Rabiin la kay ngam nakasukat ka mat, papanam? Mapanak man niya ni Bayaw Nestor bakit? Ha? Mapan ko man buludin ti ragadi ni Bayaw Nestor. Kan kasaritak mo laang may papan iti van nga iman maniho na. Apay ti Van? Arkilain ka ni Parinar daw nung mapanda sukunan ni Bakat na di Manila. Wan gayam, taumadani mo ti panagawid ni Luding. Wain bakit? Ala, inakbitay. Mangantayo nung makaawid ak. Mabita laang. Malaing kan, saan ka mabayag manen ijay? Kaya't mo asawan. Agawid into no may alawas ni Luding Mare. Katuan mat mare, apay saan mo ay anakita dagiti ipopost na iti Facebook? Saan, Mare? Friend kami iti Facebook. Ngam saan ka interesado ko nakmanan. Sika talaga mare. Katuan mat. Amo mat, idi pa ilada dito'y Pilipinas daya babae. Ado dagiti saan ko agayat nga ugalin na. Piling launay, agbibisin. Anya? Iso asana ka interesado iti biyag na. Ho! Marurudag lang, anya lagi din. Mabisinak lakay. Anya nga ro dikayat mo asidaan, bakit? Siyak man ti mapanagkita iti tersena ni Nana Bella. Apay, saan mo akayat dagiti insangput mo asidaan? Si kakit dimot. Nauma ak kadagita. Kayat ko ti sabali mat Pork liempo kuma. Ayun ah. Addala ko ni Nana Bella. Malangarod, siya kun ti mapan gumatang. Tamakarwarak man mat. Nagmalmalum anat naturog tinararamid ta. Mala, in ka nga ro din. Ta siya kunti mangiluto iti gatangam no sumangput ka. Ay naapo, kuna lakit din no asino tinakasusuon iti batya. Si kamo gaya mare. Ha? Luding? Wan, siyak nga rod. Apay, saan na ka din ang mailasin, gaputa pimintasak ijay abroad? Una yan. Awan kas na ngayon baga kanya. Mala, gumatang ka man kiti iti lakwak. Anya day tala ko maya. Benak ka na gurong. Adapay bisukol. Golden kuhol ko naman. Kana dapay ti kuskusilang. Fresh amin na kita. Iso, ti sinusuon ko. Hay, amom, baki kang anya. Manipod na gabroda. Saan akon nga agsid-sida iti kakasta? Maariya kakon. What? Ay danga.
Isumatiin dakdakkel mo dagitoy. Sa ita, ay sus, nakapayat ka lang ijay Saudi. Nagawid ka. Saan ka nga agsidsida? Pauna yan? Apay ngamin aya, anyang iti maaramidam, no saan ko akayat, kat maariya kak nga rod. Ay, salbagid ni. Iti kinabayag kon nga agang angas dito'y lubwang. Sigaman pa iti napuuta ka nagabro da nagawid. Asaan na ka nun nakayat nga agsida iti banak? Gaputa maariyak? Ay, nyalagid din. Dita ka manlangan. Ha! Nay, nasabat mo ni Bakikang ditadalan ko nam? Wala na, adala ko na nga agurong, kas kada benek, kas kada kuskusilang, nga sana kagimatang. Na, apay gayasan ka gimbatang. Kat dayjay ko matimayat asida ang tanabayag asaan ka anak asida. Ay nanana, manipod na panak ijay abroad. Namimpinsanin nga impromise ko iti bagi. Asaan akon nga agsidapay iti kakasta. Anya, ay unay kan ludeng. Never kunak manan. Diyak man amo nana, ngam basta maariya kak matan nga agsida. Nang runa iti agurong kan bisukol. Ay, pulos asaan akon nga agsida. Hiya. Si kakit di mat. Ibagam ti kasta, kat isumat ti indakkel mau dagita asidaan. Idi sa anak pa'y anagabroad anana. Ngam ita ta naka-abroad kat saan matan Anya laki din. Puo na yan. Mala, ibagam no anyat gatangam tay lakwan ka. Anya, kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan mare. Ay na, naimbaglagid din ta saan ko a pinasubsuban ti danga. Una yan, Mare. Ay, nay, sulaan tinapuuta ka na ba na yabro, tanagawid. Asaan ka nun nga agsidsida ka dagiti sidaan nga indakkel na? Ho, ti awanan ba inaluding? Bay amon, Mare. Kaslasaan kamot anairwam iti ugali na. Si ka lang araw doon tinangimbaga apiling launay ya. Ay, sa bagay matkadi, Piling kan agbibisin launay. Ay, ingkakidila ko day tala ko medya sigurado ama ibus ijay. Kat si Kangay, saan ka agumantang? Gumatang Dua abaso nga gurong ta igisak man iti kamatis inton bigat. O ala, mabit lang rod mare, ta itakalan ka. Nagkapula nga iya abroad, saan nga agsida iti agorong, kas kada benag, bakay? Wan ka no lakay, isumot imbaga na kini Bakikang, hindi nagsabat da iji kalsada. Anya laki din. Nakababain man dahi ta mapan na imbagbagay ti tao. Amo man da aluding, napanlay di abroad, itaan nagawid. Saan ka nun nga agsitsida iti agurong ta maariyak ka nun? Anya, ay salbag. Isumit tindakkel na. Kin iso ti pamuspusan asid sida ay hindi saan pa anak abroad. Adamotin ati kwarta na, iso akastan ti bagbagana. Ay, agpapankas ta. Saan arumba nga kasya ti ibagana? Saan nga agsidsida nga? Ay, nakababain man. Bareng ano saan nantun akanan dagiti imbagana. Ay, anya lakit din ngamin ayan ni Luding. Unay matan apa nang ibabain mo kanyak, bakit? Panang ibabain nga ibagbagam met si Kanardo. Ne, tagin di ka pa ilang awan amumat. Apay amapan mo imbagbaga iti tattao, amaariyak kan nga agsida iti agurong kas kada kuskusilang. Anya? Saan kumamatakas ta? Iti saan ka pa yan nag-abroad? Iso ti pampamuspusan tayo no kasya nga awan si daan.
Sa itaanapan ka laang nagkatulong ijay Saudi, nagawid ka, maaryakan. Kat pudnumat, manipod ita. Saan akon nga agsida iti anyaman asidaan ang maala ijay taltalon. Ultimo kunak tumag. Anya? Paunayin ludeng. Siyak meten nga asawam ti maibabain gapo iti kastang aramid mo. Ibagbagak laang ti pudnoan niya. No kunak asaan akon nga agsida. Saanan? Maariya ka kun atalaga. Iya! Anyat lako yung asidaan, nana. Anya aya si daan ti sapsapulam ludeng. Karnay wunaw natang. No natang, adaw tinatang alakok ejay iged. Fresh dagita. Kapal palingkik la itay bigat. Ay nanana, uray kasano ka fresh dagita. Saan agumatang? Apay, saan ko kadian na ibaga kada kayo? Asaan akon nga agsidsida iti natang, malaksid pa'y kadagiti maalala iti taltalon. Anya, ay nagkaro kamutan ludeng. Ibagbagak lang ti pudno, nana. Anya ngay nga raw tisid-sida umitan. Pasiglatan a karnay, kas kada frozen, kas takaday. Katuan anana, anya pa'y ngay. Basta siya, maariyak akon kadagiti maalala iti taltalon ko nakmanen. Ultimo bugoong jak kayatan. Yak. Dagita inabraw kas kada pakbet akabang bangsit. Ay namimpinsan ko alinipat. Ay, salbag ti amin a salbag. Ala nga raw, golpe man tilakok a karnay kas kada fish, ta isulatan ti sidsidam. Ala, ilakwan nak iti may 1 kilo a pork, may 1 kilo a chicken, kan may 1 kilo a bangus. Nayunamatan iti crispy fry, tagluto akman iti fried chicken. Mala, mabiit laang. Ala, tigat-gatangam. Dahito man 1/2 kilo abunga ti parya, nana. Manugahim ti may 1 kilo. Ay kwa, 120 ti per kilo ti bunga ti parya. Iso 60 daytan. Oh, adto ti bayad ko, nana. Kan 6 pieces pa'y gaham nga itlog. Isuman ti lauk ko. Ay, imbag kayo pa'y. Takayat yulat ta ti agsida iti natang. Apay kit din asaan, nana. Katno dagito iti nasustansya. Nang rona da ti bunga ti parya. Nakunak dayta taday jay nga minaludeng. Saan ka no nga agsidsida iti natang? Kan kadagiti maalala iti taltalon. Anya? Imbaga na dayta? Ay, wan! Imbaga na itay imay gimatang. Pakbag akabang set kunana nga raw. Kan saan ka nung nagsidsida iti inabraw? Anya? Ay, una yun, aludeng. Ay, sumgar dagiti kalbo no mangagdaray nga imbaga na. Anya lakit din? Ay, uray siyak nga raw. Sa anak lang asimgar iti imbaga na. Naasarak pa'y kit di Una yun, aludeng. Idi saan pa nagabroad. Ultimo sa bunganay asaan pa'y unay arimwar. Mapanaalaan nga oray saan pa'y kumaamabalain. Nasubraan mo't nga nudan, nana. Manipod idi nag-abroad. Anya lakit din. Kabsat ko la siguro ni Loding, idi pa'y laang tinong pakon tikas niya pa nagsasauna. Ha? Agasam man, pakbot akabang bangsit ko na nakano kini Nana Bella. Bugong akabang bangsit, anya laki din. Ay, uray no saan mo akabsat, kat mabalin mo latama datong paan. Anya? Katuan man, awanan ba ingiti napanlangi jay Saudi iti mano at tawan? Nagawid, kariyak ng dibugoang, mariyak dibugoang, kaslamat duling at tuyo ti itsura na. Ha? Katuan mat, ay, mariyak ka no, ay sus, mas nakarariyak matilangan na, tidang nga babae. Ay,
Sapay la kumangaron atasan amay ibus ti kwartana. Tapno anda ka na yung tiigatang na iti agkakaimas asidaan. Tapno, saan to nakababain ka po iti nailawlaw ang imbagbagana. Oh, apay anak kamulang kamatlatan di talo ding. Ha? Apay, adda parikot mo. Mabisin. Awan sidang. Anya? Awan si daan ko nam. Ay kat mapankan gumatang iti karne. Inka ije tersena. Nagbayagan ngay. Anya gumatang nga ibagbagam. Kat amumot na ibusan ti kwarta. Awanan ti maigatang iti naimas asidaan. Anya laki ding. Ne, hey, katanya ter aramidom ngay. No awan ti igatang mo. Ay kat inka mang sapul Ado ti maala ije taltalon. No lakit din nagagat ka ama pa nagsapul. Inka man sa pulan ti butas kan kalugong ko. Inak man laangan mangkita iti sidaan. Mabisin da tao. Awan pa'y naluto asida. Anya lakit din ay ati kastoy abyan. Diyos mio, Marimar! Ha? Pakikang? Kung naglagit din o asin, ti kasla uong, ang nakakalugong dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay. Ay napo si kamat lagayam luding. Anya? Kung nakmanusaan kan nga agsida iti kakasta, ay na, nagdagaang di panawan. Nga madagagit din dito'y akong di ala iti kalunay. Amom si ka, nadilaw ka unay. Bibiyang mo nga min aya. Kano kaya mo mati agala akit agala ka? Oh, di ko naman kidian niya, ha? Ha? Naibusan ti kwartam. Anya? Iti kagabgabo medya abroad nga da kwartam. Kung namasaan kan nga agsida iti kakasta. Kung nampay amaariyag ka iti agurong kas kada kuskusilang. Anya nga ita, ha? Alaman? Ay sardangan nakman si kabakla. No awan maibagam, labsan naklatan dito'y salbag ka. Oh, no salbagag. Nasalsalbag ka ba'y? Oh, kung kundit ka mat, asaan nga agsida, iti kakasta. Ngamita nga awanan, ti masidam. Umay ka mat lang aro dagala. Anya lagit din aya, luding apiling. Ha? Nay, anya nga day tayong kabel mo iti sakaw. Uray lang tad-tad-tad. Ah? Ay, kwa. Agurong nana. Imbagla akargaak man iti buggoong. Anya, kunak man no saan mo akayat tiyag sida iti kasta. Ninanamot. Kun kunaklaang mat aday jay. Da kayong mat. Kunak nga ibagbagamat. Naglastog ka nga agsasaw, idi kagapgapo medya abroad. Ngam itatawanan kwartam, ano sa malagarot ti kasta si daan. Ala, saanin ang maulit, nana? Ay, no maminsan nga man, saan ka nga agbalin adarasudos? No adda kwartam, aguli magkalatan. Saan mo nga ibagbaga iti tattao, ama ariyak ka iti kasta si daan. Ha? Agbain ka kumamat iti kasta pa nagsasaom, ludeng! No ar-arigan, kasla nalpas mo nga intupra, ngem sinublim mananakinan. Anya? Katuan mat, ay apo aya, siyak pa'y din ti mababain ka po iti kasta nga aramid mo. Gusto kumamatan, ala kaya. Naglaing kan tumot ngamin nga agsao iti patapos. Kunam lano agnanayon nga dakwartam. Ha? Anya nga ita,
Dagiti imbagbagam akaariyak mo na sidaan, isumot lang tiyan ano sam amapan alalaan ni taltalon, tapno at dalamat sida. Anya lakit din. Ala, saanan ang maulit lakay. Promise. Makapasar ti kasta nga ramid mo. Pangaasim tagbal baliw ka kumamatan. Ay, anya laki din. Saan ka nga gibibat iti sao? Tapno saan kanto ang nakababay kadagiti tattao? Ay, anya laki din. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.